KSA Central Executive Committee asaihem Rongthe-Ang along Songner atum pen pherangke amei kangni Sumbi Tokbipi aphan Denarong Press Club pen karcho Kadam neli Birta live than bangphi sami rini mailin timongpi asnon ang ton pen Birta arjuponik tha Pini KADHASDCOM KSA DSU KARSA Tiwa Dorbar Karbia Dorbar Karbi Riso Dorbar lapen KUYA asongatu KSA CEC asaihem Rongthe-Ang along pen pherangke maing nipon Bangso pherangke mai kangni panalam the lake kedam tang jakhong achiklok Delhi rongsopi kedam pen Article 244A putha kaching kidam alamsi kangni pusipachini Lasolong halapu APHLC amai puja ayakathar IAS retired abang pupen karbogdun Delhi kedam ke election kache phai je phansi ke claim chot polam the puthak tame so dak pen pin remlo Lapen kewang jilangar ni alang lipen lapuson alam kaning je tu theda je phansi pachini thu puta KADHASDCOM amai pu ajitimong pen ningje BJP jabang Amit Shah Nitin Gadkari lapen Rajnath Singh atum kedam tanga porhot Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimaha Sawaraphan katechak alam tame papleng nangpo kalite nili tumalong akaprega option ta dolang puta KSA Kongchun bang George Timong pen ningje nona lang litu malam the arju ponsina Dal pen Birta live pherangke Abraham Tisorupu Election hosi dam chochi election arita damki kalam Dek lasara ta autonomous sector ta election a prangta lot ta hailo ba pita non ta start itu dia market itu continue nasila sana ta kachi bokta bagachi putar bangala hello la pen autonomous sector hana tuan kali la pen soten lokulote autonomous sector bang long lead bechi usini tunata ta la sinan alam itu market kana chuni dilo la sonalam niche na me la pen pulo the la BJP atum ejapon gele election ke hai chipai je man pulo la sinele tuma yen pen pujala mai poelo je no la BJP atum ham pollo le tuma na pollo home minister bana pachi to no la churulo MP forensic le bana churulo pen forensic dia pani chudu jalam usana lo Jangan linon election ke boket tiket ke hang nang jia porlo tamam talang tiket long tamye long le tami kami autonomous masyarakat benci palami lempo alami pancurupa nasab se Delhi tamye alami tum autonomous masyarakat lemonja polo stapan ke hang bangila maling Delhi ke dam maling nasab ka sarun kar ki bokar pakai eno nasinda ne puja bangni tum puji ke Ujian BJP atau itu jadi nakol citon tidak sana tak alang lita jam se autonomous sedang yang pinang kulote alang tua parti APHLC pensta jadi nakol ni kalau dah itu nang kunci aku lah pendili tu autonomous sedang ke vaksin jadi standar alang lita ke pimpem langsung ke boktar bangino tapi pendili tu jika memang dah berpedang kalau baik ini mana parti mana pada ni Mania party ban pahe naisi kalam dita only one issue that is autonomous step. Joint press meet statement here. Keeping in mind of the principles of the Karbi Anglong Dimahasau Autonomous State Demand Committee, Sanjas Bikong and its allies, Karbi Student Association, Dimasa Student Union, Karbi Adorbar, Karbi Riso Adorbar, KSA, Tiwa, Dorbar, and Kuya, which are purely non-political social organizations and fully committed for full implementation of the provision under the Article 244A of the Indian Constitution. It is very urgent need to highlight the following facts that the organizations strictly adhere while demanding for the autonomous state under the provision of the Article 244A of the Indian Constitution. The Kanchas Nikong and its allies are purely non-political social organizations which are fully committed for the implementation of the Article 244A of the Indian Constitution. The Kanchas Nikong and its allies have been spearheading the movement since 1986 in mass peaceful and democratic process without threat. Are not the hegemony of any political party as well as for the interest of any political party, but only for the interest of the Hills tribe of the Karbi Anglong Autonomous Hills District and the Mahasau Autonomous Hills District in particular, and the people of Karbi Anglong
Autonomous Council of Karbi Autonomous Hills District and Dima Hasab Autonomous Hills District of Assam in general. The demand movement led by the Kanchas Dikom and its allies are not election oriented and politically motivated because the Kanchas Dikom and its allies are purely non-political social organization. The organization recently had submitted a memorandum to Amit Shah, Honorable Union Home Minister, Government of India on 31st July 2023 at Parliament Office, New Delhi for full implementation of Article 244A of the Indian Constitution. On this particular program, Mr. J.I. Kathar, IAS, retired, and a president of the AAPHLC All Party Hills Leaders Conference have brought some allegations against the organization that visiting of New Delhi and meeting with Union Home Minister Mr. Amit Shah is only for the victory of the forthcoming parliamentary election in 2034. Autonomous state banke non-jitwa process kita matai banke autonomous state long way. Mantu siloi, kumantu matu siloi makala bangian. Na pena memorandum make is that is that our expression. Memorandum is our expression in detail. Hak kita sih penonam top patai panggul. Malo kinince, kumalo nola BJP leaders kena kini experience nanti. Halai gutai tak dulu. Hala kaya hormon repeatedly kita boxi ini komunistar atau nijenak problem. I know your problem in detail. Hala atau nijenak problem. Setelah so memorandum ini son piambil Rongthe-Ang hala bahas tu record ada. Tema nona itu lo central government ke top dia central government cilaga. Harus itu eklam lo Rajiv Gandhi Congress. Api bang tulah hala pisolat proteksi. Aku lah pen dia government bang tulo. Lah pen mana dia bang aku Congress bang tulo. Aku ini non BJP lah government. Lah pasti asyik tim kecilar orang pasti minister tak kecilar. Anda hala so minister kecilar lagi bang beli tulah so information tanah tu. Lada ada tapi secondnya bangke muat ini puas loh je lack of sacrifice, lack of leadership quality basi pulau ni tu loh autonomous state. Setelah anta kalilang mana ini tu nama parti tapi dua tu BJP na Congress na ini parti no. Daga tu ta senior nahi, la pehla tu experience hoने pehla tu ta real for autonomous state nahi. Only la MDC का जब MLA का चला मालूम. Lapan itu parti dan siloi, itu parti dan siloi bola beli. CPI merah pun kalau itu men siloi, oh lo tak ni tak. Itu awalnya ya, awalnya misalnya no hoi, awalnya no le tu kita apa hoi. Itu tu awalnya pura nekle. Itu apa lagi BJP boleh no, Congress orang itu. Jadi jika kalau ke amar atau masa tu birote koreba. তেওঁলোকে নেগলেক্ট কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত আমি আস্থা নাই বিশ্বাস নাই গতিকে আমাৰ যিটো মানে এতিয়া বিজেপি গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছে সেইটোৰ সময়ত আমাৰ হ'ব লাগে এএছটিচিৰ সময়তো কাউন্সিল এএছটিচি এছেম্বলিটো এএছটিচি 5জন এমএলএ এমপিটো 2জন তেতিয়া ৰাজ্যসভা এজন লোকসভা এজন তথাপি নাপালে কংগ্ৰেছৰ সময়তো কাউন্সিলত আৰম্ভ কৰি এছেম্বলিও কংগ্ৰেছ এমপিও কংগ্ৰেছ তেওঁলোকেতো নহ'ব इसका बीजेपी से काउंसिल तो बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट एमएलए सब बीजेपी एमपी बीजेपी वो तेलो कराना Kids Miss India surihini rank kora katham ka chepatelo second runner up anong e chipalong dona bangphi wothung aji lokso tokbi Rongthe-Ang mekar Babu Tokbi lapen Lolita teron piasopi Sumbi Tokbipi aphan Denarong Press Club pen patumi karcho patupot wothung aji pen Birta live pherangke hansing Tokbi report. Cepat dun lo, ke nilike second runner up skilong dun, goalo. Nikuan ada ke bipane? Nithom. Kumalo nali pana than kala puson awal sai nang nali pana cepat dun dia perang nali pana than ai mum kumalo.
Bornali Kramsati. Oh. Radak pensi kedam lo mahem pensi. Oh. Raso prange ko pipilong lo nang le chapate ke hai do ne. Miss Assam, Miss Universe India, Queen and King, and Miss India. Nang li ke non ke arta ko an lo do. 11. Ante nang li non Charlie ke deng ko an lo. Class 6, Class 6 konai school lo. St. Thomas English High School. Nang mo the o pite modeling siman pa. Lapen ke ikanang ning hang ma. My hobbies include playing with colors and singing.